Atamis wuye na muni Ghana afei o se eduru time na nkunimdie no eba Mahama kwan mu no afei na mode saye nkrasem no aba betena ho na mo keka na wakufo ado kwado ho ye mobose na obia ye ka kronfo a momote wa na Adwenepahene no ye nkwache no na Adwenepahene besiw no minimum no pepepepe why na enkosi me ayewu anasa Bawumia yere no na Bawumia yere no hwan Bawumia yere no ye de tua ne ka o because me metie me saniska ko Ghana covid tax nyina no mote sans ka no mo de ye dey ye ka kronfo ene omo ye nchom ntuma muni ka nche kufo ado ne Bawumia yere no ene bodyguard de twempena maka ka biem me kana msa ka biem yantia ene kra Japan ebe abonten ebe ka se Samira Bawumia wa kra no atum no wanya se ode suspect na oba abonten na wale begu awale be no te ho begu because ansema kra Japan ka no ono kra pa che se ode lady ne kwa twempena pen abusua Dr. Mahama Bawumia ono ne yere Samira Bawumia me Adwenepahene na meka me sinipi ese Bawumia entima me president da the yere no so no entima me first lady Ghana da adita Adwenepahene meka sa hwe na anu accident e course yi ti Bawumia no he na ne yere no kwa ofiri ba bonwire kentam kokko bia mizom na no mo ba sa ankwase speed na no mo ko no bodyguard da ba be wu aye kan moto mo se mo ntiasen MPP for no bi mo so sai abusia edini Adwenepahene aka enkrata mu King Kong aka fufokin aka bemen fa na yenim enye form aka mitwa na omatiam Mr. No pressure we dey cha pressure be fa what I say na sa from Mr. International man ye kasa kire wiase no na ebi mu so kasa ede kire mo namfo MPP for na mo se mo ntia sa Adwenepahene sopa aya Mahama Bawumia ene na yere no se me se omotima tena Ghana konwa no so no mo hwe manim ye me se den mo hwe manim ye sania enso ye no saa na wiaso be ye baabi a sabi yekum aboa kekere no wa na yesane no baabi a yekekere aboa no ye tena wa sane no adeta me kasa Mahama Bawumia oba betena konwa no so as vice president no ensem okan emu de hen na ono watimi aye ontimi de mu bia hwe na yire mpo meye first lady kra no wo kwa abonte a hwe makeup ahodo a lady no watwi na se we be first lady a obetwi makeup ade ntwoma enyina atwinanim ama Ghana ya short aya ntwoma ahiafo mpo enya ntwoma efa nkobuchi a ewo nkrase ye trase ema mo sa chance ni biemu meka kirem na obi aso ni wa wo ye bema o MPP mu a o kasa mo a me Adwenepahene ne level edum level nti me hu se MPP ni blogger bi kasa me hu am sa tentenhuo ntomo de ye mo chance ye mo attention because omo no eba ne social media na dwuma na omo ye nkra me Adwenepahene na meka kirem nti so ye MPP ni na se why wadru se bia so camera e da ma Adwenepahene na ye ne ye focus ni mu o mo ye nkra mutumi stand ye e media no so Mahama de ne bodwe don't drama ni Mahama de ne bodwe nyasa ye betena ha sei ema sa bianim guase a mode atoto nipa tirim ema betena be so pa Mahama de eno de MP for ba na more fire Mahama de na yam fire no meboa ene ye kekere baabi ye kekere Mahama no ye sane no don't drama ni Mahama ensam Adwenepahene etena ne platform so kan ye bia no say de onim se mapa no mapa no eno tira me se kuntokwa mu odene eda ma no Mahama esa etena konwa no so yantia ena akufo ado etam ne kote eto ne kon didi ma kodi se wa broni yehunu se akufo ado di se wa broni evidence nyina ye de ewo ho aye de kire enso se ye ba bonten ebetwa awura gu so ye ba bonten ebe kata so se enye no kure enso na akufo ado akodi se wa broni ede ba de na se ba fa nye host na do ne ye ka party a omo dwene nipa ho ye se MPP me hu obi so di sa party na chi nipa no me hunu se sabi wo ye etiase wuo etime me de sa mo nkwasa sem na moto na mo keke ka na Adwenepahene no me hu obi akeso ena wo so ye bema he wo kama sem a me mfiu because me hunu se wo ye oba what I say me focus ne se don't drama ni Mahama ena esa wa betena so emwa enwe afre ni matese nkwasefo bi akoshi akufo ado na wono no abetena Ghana konwa so aboye kro no sa afre de on person ko hwe John Dramani Mahama ese ye me keke kan sem afa no se kwan be na tames fa so wuye eno de monya tam akosiem amakufo ado akogya konwa ka kire Ghana fo se ya fa ni ba be hwehwem se kwan be na atames fa so wuye na 12 years ago eti sama atames wuye no na muni Ghana atames wuye na muni Ghana afei o se edru tam na nkunimdie no eba Mahama kwan mu no afei na mode saye nkrasem no
ababa tena ho ena mo keka na wakufo ado kwa do ho ye mobose no bia ye ka kronfo a momote wa en na Adwenepahene no ye nkwache no na Adwenepahene be siw no minimum no pe hwan na enkosi me eye wo anasa Bawumia yere no na Bawumia yere no hwan Bawumia yere no ye de tua de ka o because me metie me say niska ko Ghana covid tax nyina no mote sans ka no mo de ye ye ka kronfo ene omo ye ncho mutuma muni ka nche kufo ado ne Bawumia ai because omo na omo betena Ghana ama ne ekomo sabio youth no Ghana ye ni bra this time no ma obi a metase be keka nkwasasam fa nkyere yo because this time speed na dey ba afiwe no enyo speed kuma nti wo betena ase na me ka kire o say Bawumia yere no anybody got the twempra ma ka kabiem me kana me say kabiem yantia ene kra Japan e ba abonten e be ka se Samira Bawumia wa kra no atum no wa nya se all the suspecting na oba abonten na wale begu awale be no te ho ai begu because ansema kra Japan kai no ono kra pa che se oni lady ni kwa twempra pen ai when ex girlfriend ena Bawumia e be je no ade ta kra Japan de mo gongo che no ade na kra Japan ensema o ka mo ko che no yantia ana sabi ayi lady ya odene na mo a okọ usubempa frefrefrefre da mo na pia ade beto abonti na man best friend ebe expose no sai woni nipa woni eye Samira Bawumia etwempra mo ye moa mo de mo jimi na ewo mo tirim na mo de ye de MPP for de minimum MPP for no me Adwenepahene me se minimum pepepe wo de kwa sebi mra magimi mo bob Adam Mahama de yeni natem Mahama de yenso pano Mahama de yenye se John Dramani Mahama na eba yes Bawumia president na fatao me ka kire wo kopa bi na kokotena o ba no said the toilet mbetwa Ghana for entro asabio wo tena ase atim sa ade we se nkoye akufo ado tuwe ede ba ade pa na akufo ado wa ba ye o my Ghana mu ka kire entro akufo ado the way o my too desperate na o ma betena ko yansoro mo ya ade na nya ye ka mo se an na wuti ma Ghana meme ti ma Ghana me se sa asem na mo kra no e mo ho ye mesere wo na wo ya be ma utu akote wo se Adwenepahene ti ma Ghana no me here first class ticket me here first class ticket e kira kwa utama mia meba Ghana na uni ne wo se abehya mo Ghana airport na mudi mu jimi aba ye dembo ye Ghana airport o minimum nu wate emoa e na woti ma Ghana no akufo ado no kwamba be kina tum me ba Ghana be che akufo ado ene Bawumia na ngasa atum omunim nipa me ya na omunim se from Adwenepahene tam na me sopa Mahama our platform we say so no na eye mo de ene mo so na Adwenepahene no this is the second coming of Adwenepahene enema sabi kwan a mo betwa antro kire ye ka political party a Ghana o mo twa antro pa o mo ye wikida MPP ntimi na me so bi wo MPP mo kra me suro no sa 2024 we obi wo MPP party nim kra na me Adwenepahene na me sa suro no because o mo ye wiki to the nonsense point Bawumia na yere Samira Bawumia a start kunkum nipa e dey sacrifice they are too desperate sa on ba betena e akonwa no so na Samira Bawumia enya time ade ntwoma akokwa na nim no atena ase na da bia ne yesom no madam ene waje akufo ado eyire ni monyam akufo ado yire o first lady no Samira Bawumia mpo agire ni monyam okoba bia hwe the kind of dressing or dressing wey oto oro nya adwuma wonya hwe wonko wonma onya hwe yese wo second lady ene nkwase sika na omsesa de mo abusuafo Bawumia metena so no sika bena na Bawumia wo na mo ye ka asema mo se aye na nipa no ene we the accident esie no ese ka Samira Bawumia no kro no kro asamle ka ese ko sha asema do me ka kire mo minimo num wate emoa moto na jimi Mahama wa bre o Mahama wa bre pa Tracy Boache mo se samba nyina se nyina na ye ntro Tracy Boache mo se mba ye ena papa no ebra Mahama abre no on the way Mahama wa bre e MPP for we mu samu a still na no enkwasa asem ena jimi sem ampeso mu didi papa no ye ntra ase enhwe mudin saa hwe Tracy Boache se na mekan mu betena ase na edu election time Mahama ebe san atra konwa no so ena mudi baaye ekofa asa fake audios miss by Tracy Boache omo audio epie nyamenim no krani na Mahama dinim na Mahama edinim so the way MPP for way eso asem we mu ema ye nyina ye krampo bi ebetena abonten ebe ye papa no say de nyina na eyantro na ya tena ase adwene adesunye papa so ehunu say MPP ebetena so manwa Ghana ndesa sabi esa gofa eye Mahama esa ba mo say moda mo se mo ntiase and track say mo twa to Mahama so che say mo de ebeko go de ke enkokona Bawumia me ka to plane anya plane fa
me se Ghana konya no won san fata sa obey man panyini ento uzo Bawumia asem a kana asem me Adwenepahene me se mpe Mahama asem Mahama na eba na agro ne form ye wia ni behunu ni po betra konya no so na Bawumia we on san fata kete kra Bawumia ba ye se bi omkwadi diska bose kese on ba bro kire bro no ede ba de no de ye ede ba de no de ye abejiro na Akufo Addo wei papa panyimu wei wo adwempone na Akufo Addo tirim enti na Akufo Addo de onim say wo ye 8 years awie etro kasa ye ntie obia memfa obia ho na Bawumia no ebeto aso ye ntia ena osu empa ba abote betre abote Akufo Addo omkum nipa so obenya power ye ntia osu empa ba abote be kasa nsem no ema audio sopon audio se piepie ye moto akwa china tum mese Akufo Addo na kasa no obedem sa pa no adwempone ekita na wo ba ye wo ba emaya ena de Ghana aso mo nsa Akufo Addo ne Bawumia o ma ton Ghana esensenwem Ghana esensenwem Akufo Addo baba etimi kofa American rapper eba Jubilee House eba twa clip musician be na te Ghana wo so koto abama Akufo Addo a ya welcome no e wo ho so kotwa music video da hwaya mo ka tame ne ye kana kura na MPP for bi and me say Adwenepahene ya wo to MPP nti I know what I'm talking about ya wo to MPP nti say ne me say me tan MPP party na kasa because omunye nipa sabio eso ko utina krompo ekoma omo na mbe gina ba esa toy for na papa no Mahama oye mudai ere ba na Mahama ye Mahama abre this time around no ye say ko fa John Dramani Mahama abatena akonya no so na sa accident we see ye ya kan ho asem yi emoa MPP for the mumla say me say di matem no muda mu jimi na mutia kotokoto amusora mu sisi social media na mu jimi no MPP for na mutia kotokoto amutara mu jimi na mu kan kwara sam wa betra ufie adi ma Adwenepahene atembia uni twas twemtweba wo ya MPP ni na betra social media pretende na akwatena banto ufie na adi matema uni twas twemtweba emoa minimu nyina o na edi na mehwa muntia there is time for everything and I'm the kind no some ye nkura e o media no so mutimi stand Adwenepahene sa accident we ya Bawumia yiri ene okunu aka bom akum sa bodyguard na adentre nipa no go sprinter ni mu no omo Bawumia me post Bawumia we wicked Adwenepahene o Bawumia tirim we desperate so president unya na nenya na chena yesi ya mpɛw Bawumia kona kokoda ko na kokoye na ntwie anantwie ena ba akoye om ene mprako u Bawumia na wo yire mekoto ase no mprapra na muta motwam Ghana for so wo mpam biem yen ka kirew na te wo ase ekwana tata abonte na wo yire na wo yale no nya UK na abahwe wo ho Akufo Addo yire eye me angasa me maame Rebecca osanye me yire ena eka ne sei ono krompo ne ayi bodyguard ekoye a ekeba beka o Akufo Addo yire de onde me yire okuta me yire din keba beka na sa akwara se mo se ekoso ye meka sai John Dramani Mahama eyire ena ne bodyguard nam na we kokosi ya kan bi for second ka hule kama be keka ho sam ena we da bia mo pa sam bi ada ka for Mahama so gentleman Mahama we too gentle say on pekasa we the way Akufo Addo arrogant Akufo Addo ne kokko ben sin nipa bia o wiase mampanyi a ne kokko ben say Akufo Addo kwa de me hu bi da na me say mo MPP for no this is the time the second coming this is the payback time yes a payback and I'm Adwenepahene me de bremo time na Akufo Addo obetena so na wo say pay 4 years akona e be defend no ye tu one Bawumia nyina firi so Akufo Addo o time atwamu a ko ne yenwene ho na Bawumia so kra de the toilet no e mo fancy wa ntabusu me ka kire omo do me ese ye support John Dramani Mahama na won sa metena konya no so na MPP for no omo amwa Ghana ene o tebro kire na sa won sa nis kan go Ghana show de a ene you support MPP party no ba ye mu na ye send this car eye project akese oh my Ghana mu no ye ha taxes tetete keke kra na anu eden Akufo Addo Bawumia asheda abe Ghana card ye kan sam se Ghana card MPP for the Jimmy friend Jimmy de me hu bi da o wiase Ghana card send Akufo Addo ene Bawumia e de be bokro no akese yes enu ti no mo ye say wona esi an obi account bia no eso kokwe Ghana card
na ade be register through your account sani ebe ye be woni padodo a wo my Ghana mu na ke ye woni padodo ke fa nko adwene a adwenpa but enam adwenpo ne wo mutimtim ya kan ni pe wo Ghana with Ghana card no e no ma check taxes de so tibuso be akufo ado ne ba Bawumia akromfo no omo nim say tax we ni padodo say hu tax na eba nti omo so na omo measure pe na Bawumia yi ni tiri na ntiri say sham akufo ado so toro ke kan kwasasem na momo de na ye mpesa be kasa ama sabi onkwasafo be gira be ye yo everything na boys ni jimi ane keke bam no but mo this mo time sa MPP bloggers no enkra to fifi MPP blogger be no a mahu say the standard kra mpo no do upcoming blogger omo nyina omo ye nkra yes no kra na make no because omo kasa enko ba bia omo num enudwom omo no enudwom dabi na omo timetena ase edi atem ema bika sabi John Dramani Mahama ne yere MPP bloggers no etimi de sabi John Dramani Mahama yere ya simple di atem na kwasefo muti frasa am nkra no etu omfo muti from ka se bi kire omo me adwopa ida me unstoppable me no me ujimi amefa yawo yes akufo ado me hu no kra me hu Bawumia because me sika na akufo ado no amana yesa odisi Ghana honum awaye na no wo dem bene ne agum so kra me no no pepe wate na afi na mbegina mo so afi wei mo afi me ka kire mo etimu na mo ba na mu di atem no me hu mo demo na mu di atem no me focus Bawumia ene ne yere simple as ABC yes simple as ABC me do wasi a videos be twa gu no aboafo mo so yasene koma so yeso de ope bia won sabeka me do mu nyina the name is Adwenepahene aka Enkrata King Kong. Peace out. It's so me dia bremo pass mun sit down come mami amudi me sit down fun we si hono ma me bubu dan we man you cement papa cement fun na wodi see me dan e ma me na ma bubu ni na se me si ni foforo kra oh me say so baby me kire mo no ai Mr. Cement na make na se mudi yo because man toss ajata cement na and cement bia no Ghana e papa Mr. Munju say ajata cement no because I know any cement me medi ho dance here na won mu sisi da edan so bu ni nyina gu so wan to ajata cement wo da no si ache 5 years we bu agu ase ni nyina abesai antimati untu da monko jata why so I don't go cement ni bento why okay me da say akwa we me say cement phone pa no ko to disi edan no jata na say ye yusu e no na wo so Ghana for di mawu se say mo mo cut 2 times so cement papa ben na menya metimi dia e da esidan ya di yankopo dan so mo bubu bi o ha gu na make is that man for dan pay bubu no sister boko there na me adumo bra me se maye hye odan me cement o and to come mo yebu omo dan gu no ho bi sister that phone pra man photo cement phone e si dan man phone me cement atompa che onim bia na say ebu man for dan gu me dan no would now dan na si ano me twa me kan omo yisu cement phone e disi dan na mabubu men ha detachment untie detachment ore Ibrahim Mahama cement na ba na man for pugu so no they said the whole Africa enya Ghana nko the whole Africa so what abrochire na op dan pasi with cement detachment sister detachment na make afo da ma to me sraw kwana ko bi to enya mi tumika na ko na ko a okbo edi Adwenepahene ubo Adwenepahene TV and Abeke TV obonya discount e wo detachment me sraw sister tumika se sia sister enya me that support what come for detachment we dey nurse because adepa na ton ho adepa na ton tim so detachment dey number 1 timpa acho tumika na ko to bi na kwa ma remfidi na Adwenepahene what you say sai pepe nto ore Ibrahim Mahama cement the sister it's the best Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi